Nekad smo vladali cijeli Balkanom, od obala Jadrana do Egejskog mora. Od Dubrovnika do Kavale, Srbija nije bila mala zemlja na brdovitom Balkanu. Bila je carstvo, sa carem, sa zakonima, sa vojskom, pred kojom su drhtali i Grci i Latini. Ovo je priča o najvećoj Srbiji ikada, uspon Nemanjića. Sve je počelo davno, u doba kada su se carevi krojili mačem, a vera palila srca. Dinastija Nemanjić bila je više od plemićke loze, bila je stub nacije. Od Nemanje koji je ujedinio srpske zemlje, preko Svetog Save koji je duhovno samostalio narod, do kraljeva koji su širili granice, svaki je ostavljao trag. Ali jedan među njima sanjao je carstvo. Njegovo ime bilo je Dušan. Mladi Vuk Dušan je bio sin kralja Stefana Dečanskog, ali nije bio samo naslednik, bio je vođa. Dok je otac vladao staloženo i pobožno, Dušan je pokazivao vojne genije i nestrpljenje. Narod je video u njemu snagu, vojska ga je poštovala. A kada je došlo do razdora, sin je zbacio oca. Godine 1331. Dušan postaje kralj Srbije, ali za razliku od prethodnika, nije planirao da samo brani granice, već da ih proširi. Balkan u haosu. U to vreme Balkan je bio šahovska tabla na kojoj su igrali Grci, Bugari, Mađari, Albanci i Srbi. Bizantijsko carstvo bilo je senka svoje nekadašnje moći, Bugarska oslabljena, latinski feudi rascepkani. Dušan je video priliku. Vojskovođa po rođenju, ušao je u Makedoniju, Epir, Tesaliju i Albaniju. Nije samo osvajao, uveo je red. Srpske zastave zavjorile su se u Skoplju, Prilepu, Joanini, Seru, car nad carevima. Godine 1346. u Prizrenu Dušan se kruniše za cara Srba i Grka, prvi srpski vladar koji nosi titulu cara. Ali on nije želeo samo simboliku, stvorio je srpsku patrijaršiju, nezavisnu crkvu, učvrstio pravni poredak i što je najvažnije, progutao polovinu Vizantije. Srpsko carstvo tada je bilo veće od današnje Nemačke. Dušan je bio vladar koji je kontrolisao ceo zapadni i centralni Balkan. Zakonik koji je promenio sve, Dušan je znao da bez zakona nema države. Njegov zakonik, donet 1349. i proširen 1354. bio je neverovatno napredan za to vreme. Zabranjivao je korupciju, štitio siromašni, definisao prava crkve, seljaka i plemstva, uveo poreze, kazne, čak i odredbe za suđenje čarobnjacima. Zakonik je bio alat da carstvo funkcioniše bez haosa. To nije srednjovekovni haos, to je bila organizovana država. Vojna mašina. Dušanova vojska bila je najopasnija sila na Balkanu. Teški oklopnici na konjima, poznati kao lastela, bili su srpski tenkovi. Tu su bili i strijelci, konjelnici, plaćenici iz nemačkih i mađarskih zemalja. Armija od 80.000 ljudi bila je spremna da krene na Carigrad. Ali nešto je stalo na tom putu. Iznenadna smrt. Godine 1355. na vrhuncu moći Dušan iznenada umire. Zdravi, visoki car, pun snage, mrtav bez upozorenja. Sumnje u trovanje su ostale do danas. Carstvo ostaje njegovom sinu, Stefanu Urošu, nazvanom Nejaki. I carstvo počinje da se raspada. Slom i feudalna anarhija. Bez jake ruke feudalci uzimaju stvari u svoje ruke. Srpska vlastela se cepa. Svakom teritorijom vlada drugi mali kralj. A sa juga jedna nova sila kreće. Osmanlije. Srpsko carstvo, nekada najmoćnija sila Balkana, počinje da bledi. Zaostavština Dušanove Srbije. Ali legenda ne nestaje. Dušan ostaje urezan u kolektivnom pamćenju kao simbol veličine. Njegovo ime se spominje u pesmama, u planovima, u snovima. U vreme kada se Balkan ponovo deli i preispituje, Dušanovo carstvo nas podsjeća na vreme kada je Srbija bila centar sveta na ovom tlu. Bila je to zemlja gde se govorilo srpski, pisalo ćirilicom, gradili manastiri i donosili zakoni, gde je car imao viziju, a narod nadu, gde su naši konjanici bili gospodari Balkana. Zvala se Dušanovo carstvo.
I ako se ikad zapitaš da li je Srbija bila moćna, odgovor je kratak. Najveća Srbija ikada.